ibitabo bisigaye byararemeye, sinzi impamvu bisigaye byararemeye. Bino ni ibiki ndi gutoragura, uyu muhanda menya gusigaye urabamo ibintu by'ibiceri. Papa uvuye ku ishuri. Mukomere bana ba, mvuye ku ishuri. Amakuru bana ba, bose mwariye? Ubwo mwariye biri gucamo reka. Agakoma gusa ibyo twabibuze. Twanyweye agakoma. Mwanyweye agakoma gusa? Ariko ndi kubona wagira ntimwahaze pe. None si waje kubagurira icyayi ku muhanda? Nta kibazo. Hari biburetse tugende nje gukuramo zino myenda z'ishuri, nje kubagurira icyayi ku muhanda. Singo bana ba? Komera mu mwanya wanje. Komera mwa. Abo bana nabawe. Abo bana dore iyi niyo mvugo. Nose ko ndi kubona ufite n'amakaye uvuye ku ishuri. Mvuye ku ishuri. Umugabo ungana nabwo nta soni. Abura rero kandi nkubyira. Kugira ngo ubone ikintu hari ico wigomwa. Ngo wowe wigomwe iki? Wigomwe iki? Nigomwe kuja kunywa inzoga hamwe n'abandi bagabo. Kuba ntanywa inzoga si uko ntazishoboye, urukumva? Ahubwo kuba ntanywa inzoga nuko ari ibiyobyabwenge. Ahubwo njewe narahisemo kuvuga ati rero aba bana buriya nibo banyiye inama yo kuja kwiga. Nari mfite ingwara, iyo ngwara nabonye itashira. Tuzamuke. Ntacyo tugende. Dore abana banje ibintu by'ishuri bose wewe ndi kubona wabyitabiriye. Kugira ngo ubone ikintu hari icyo bisaba kugira ngo manze wigomwe. Ishuri biragoye wa muntu w'umugabo. Abana banje unose ubwo uri kwiga mu wa kangahe? Mane ndi kwiga senior 3. Senior 3. Izo myenda ari za primaire. Nibagiwe. Ndi kwiga mu wa 4. Ayiga mana mu wa ni primaire. Bana ba ngo tugende pe, tugende singo simwanywe igikoma, sinabaguriye icyayi. Ejo ndabazanira amata n'umugati wo muranywa sibyo? Ngo mugende. Ibyo baduhaga ku ishuri nibyo babahaga. Ngo mugende singo turongera dusubire mu kanya sibyo? Hana banje ubwo bariye ndi kumva ntekanye. Kuva ku ishuri umugabo ungana nawe. None sishaka ikintu ko ari cyo wigomwe. Uraho makuru yavuye ku ishuri. Ariko kibona umugabo atarananiye. Umugabo ngana ukekeye gushira ngana ucya. Urayiga mu wa 3. Ubona ko katanse. Naje byanyobeye dore. Shere abantu. Mana ndibiza muri iminsi pe mubara butansiteresa umugabo. Bitadiki ndikwita umugabo. Ariko kubona umugabo wawe atarize atarize singo umuntu ngana nawe ugusura ku ishuri. Uwo ufite 70. Kandi hari ingamba cyangwa ntari abakorotine bagora ku moto. Shere bro bamye ngo nje mu ngamba. Ukazijyamo nyine. Uzajemo. Umuntu ngana aragutegeka. Shere arambye ngo nzaje mu kiyede. Uzajemo n'ingamba ushirika. Wowe urakunsete gusa. Ikigaragaza Chaje ravidura imisarane. Nasoma hano. Ravidura primary school. Ubwo sibwo abana batsameruka yanditse. Hano handitse primary school. Handitse muri. Anga handitse I want to be simple present tense. Handitse simple present tense. Soma neza ntariko handitse. Ubwo itenda kujana kwisho tazi no gusoma. Ako sheri nje nana gusoma n'icyongereza. N'intero tazi gusoma. I want to be a nurse. Uzaho umuganga. Sheri none se ugenda muri bakuziga ko. Ibyo urambaye umuganga ni nawe ngo kandi bikaguha. Na sheri sinzi yabikuye pe. None se nara kwitangwe ubwo mbese uranya. Yizanya isori yabeho. Wanya ko sohaza aho kanagira ngo. Rero nabizi mbabonye kubona turi naguye. Ariko ntungerere mu rugo biri ubwa mbere n'ubwanya ntungerere mu rugo. Ubera ko yuko urananiye. Wize uzagira ku buryo ni wowe ukuntu umugore ni wowe ho bambye ngo ukuntu umugore urumvaga nta soni ufite.